Dobro jutro, džezverke! Ćao! Danas za vas imam nešto posebno. Probala sam Don Cafe Nougat kafu i ponešena tim divnim ukusom isprobala sam jedan kolač koji će vam nahraniti dušu i obradovati vaša neca. U današnjem videu ću vam pokazati kako se prave nougat kocke koje možete napraviti dok ispijate prvu jutarnju kafu. U manju šarpicu ubacite margarin i čokoladu da se lagano tope na tihoj vatri. Koristeći se mikserom, umutite belanca dok ne postanu čvrsta i penasta. Čokoladu sve vrijeme mešajte kako ne bi zagorala. U drugu posudu ubacite žumanca, dodajte im šećer pa umutite mikserom. Umućenim žumancima dodajte brašno i prašak za pecivo pa umutite dok se ne sjedine. Na kraju smesi dodajte i otopljenu čokoladu i mutite dok se sastojci potpuno ne sjedine. Dodajte i sneg od belanaca i ovaj put koristeći se špatulom lagano promešajte i spojite sastojke. Izlijte pripremljenu smesu u pleh obložen pek papirom i ubacite u rernu zagrejanu na 180 stepeni da se peče 20 minuta. Za to vrijeme u manju šerpicu sipajte slatku pavlaku i ubacite čokoladu i nougat krem. Mešajte i pazite da ne provri. Pripremljeni fil prelijte preko ispečenog i mlakog čokoladnog testa. I prije nego što ste popile svoju jutarnju kafu, kolač je gotov. Stiže nešto slatko za moje džezverke. Miriše na dobro. Nisi mi rekao da je ovako ukusno. I sada kada smo se zasladile, podsjećamo vas da je u toku fantastična Don Cafe nagradna igra i pozivamo vas da posetite Facebook stranicu Ljubitelji kafe i sajt doncafe.rs za sve dodatne informacije. Vidimo se! Ćao!